onu da mildet. Nerede adam? Ay vay, çoğunlarından kurtulsam evin içine. Ay çık. Çek çoğunları çek çilengeyleri tızdık vermeyin. Kanağa çıksın ha. Merve? Ben de gitsin. Kapı olduğunu güldürüm ben. Karat. Atına vurup yapacaksın. Volt gül atat. Kumrosu gül açıp kaldı. Şam janğany jakşı. Öçüp kalgany jaman. Atın elerdin bolgonu jakşı. Ötüp ketkeni jaman balam. Maga уруксат берсеңиz. Gün geç bol elikte jolgo çıksam. Gün geç bolup büttü balam. Bugün mында kal. Menin konogum bolup meni menen jatıp ket balam. Toğuz uulum bolgonu menen men de sağ okşop жалгысмын. Kuday Taala adam ataga o enege atını berбеген. Ошондуктан мен балама күйөм. Балам баласына күйөт. Турмуш деген ушул шамга окшош тура. Өмүр шам өчүп калгыча турмушта утуп калышың керек. Эне туура айтат. Мен эмнени утмак элем. Турмушта адамдын эң чоң утушу бул перзенттүү болуу кызым. Ооба. Бул турмушта перзенттүү болсоң, ошондо утасың. Эне издебей, өзүң эне болсоң утасың кызым. Ооба. Кыргызда нике кайып дейт эмеспи? Маңдайыңа жазган адамга турмушка чыгып, бактылуу үй бүлө курсаң, ошондо утасың кызым. Мен сага акбатамды берейин. Омин. Алла Таала бактыңды ачсын. Өзүң теңди таап, бактылуу бол. Перзенттүү бол кызым. Омин. Аллах акбар. Омин. Сайкал эне туура айтат. Ошондо гана сен жалгыз болбойсуң, мээрим. Кайната кайнене дегениң болот. Кайнага кайнежелериң болот. Жаңы үй бүлө түзөсүң. Кайын журтуң болот. Эч качан жалгыз болбойсуң. Кыйналбайсың. Бактылуу болосуң. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila